Lieflijke amen, ze stuurt hier weer herstel is. En mag die Heer ons die CJ ook een lieflijke van de Heer toe gaan. Amen, broer net is de share mee gezegd niet weken. Het is de share mee gezegd. Amen, die andere jeugdtakken, zijn posters op die groepen zal op Julian. Amen, so hulle verwag dat die pastoor met die goue het gee vir hulle jeugdnaweekse poster om op te gaan vir September maand. Amen, so op de Sharon, amen, ons gee hulle die goue het, amen, die poster kan opgaan die week, amen, vir September maand, amen, er gaan seker 'n slide change kom, amen, 'n slide change kom, amen, met die venue van die jeugdkamp, amen, ons uitgevind, amen, as ons die jeugdkamp in Hogsburg hou, en werkelijk hierder uit, amen, hier is duizenden randen, amen, so ons, amen, ons probeer die ding bekostigbaar maak, dat allemaal kan bekostig, amen, so die gasten, amen, wees na van die Heere, kom ons na ons toe, amen, na ons eenvoudige tabernakel toe, amen, so ons amen, besluit, amen, so met die outie het, amen, daar so, maar die jeugdkamp gaan ons plaaslik reel, om die onkosten minder te maak, amen, van die pastoor van Appington sê, amen, hy kan het betalen, reeds amper plus 1500 om hier te kom, so is nog extra, want hulle de hand op moet gaan, so wil maar hy ongerief vir die ouwers maak, of wil hy die ouwers maar net concentreer op die uitgaves om hier te kom, amen, prijs naam van die Heere, kom ons bid en vertrouw, amen, met onze gastsprekers, amen, brother Tim Malgas, amen, en pastor Pai, amen, prijs naam van die Heere, het gevraagd dat ons zondagochtend voor moet gee, amen, maar die wil nie aan en travel nie, amen, so, amen, pastor Pai, amen, die laaste afronding van die jeugdkamp komt doen, amen, prijs naam van die Heere, so, dat gaan een siening vir ons allemaal wees, amen, we sit onder die prediking van die woord, amen, dit is die aankorting wat ons het, amen, oor die jeugdkamp, amen, so, die jong mense die week het ek gehoor, amen, so, die kool sê, die week, amen, oma, hoor sy kostkast toe, amen, hulle gaan boeker die week, amen, hulle gaan boeker die week, want ons wil graag hê, die jong mense, amen, moet hulle eie koembie het, die 13, ons wil nie saam met julle rein, ons wil nie met julle rein nie, ons wil niks, amen, saam met julle wees, julle moet onafhankelijk wees, die 13e die Willemstown toe, wil ons hê, die jong mense moet alleen met hulle koembie rein, en ek kan om rein om projectale, die groot mense ons rein alleen met onze koembie, die 13e gaan ons die Willemstown toe, en ek sal uitvind wat is die fooie, amen, king toe, amen, gaan ek op die groep gooi, om te sê, amen, is soveel king toe en terug, amen, dit is die aankondiging, die 13e van die maand, amen, gaan ons king toe, as een kerk, amen, en as die jong mense, amen, so allemaal is welkom om saam te rij, king toe, amen, die apostel gaan die kerk oopmaak daar so, amen, en Broekjoon gaan gesaal word, amen, hy gaan ingesaal word as pastoor, amen, so dis ons verantwoordelikheid dat die hele kerk en die jeugd daar gaan wees, en die Heere gaan hier regelik sê, dis die 13e, so jy kan nie sê, jy het gehoor nie, want jy het op die groep gesê, ons sê jy nog weer, die 13e gaan ons king toe, amen, so ek wil vir die jong mense sê, boeker, dat julle eie koembie kan kry, en ons groot mense moet ons taxifare op tyd betaal, dat ons die 13e kan, amen, king toe kan gaan, amen, prijs naam, dit is die aankondigings, amen, ek het probeer ek die communikeer, Benji, om een woord te stuur aan die leeshuis toe, om uit te vind, is dat miskien een oop deur vir ons, maar ek nooit teruggekom na my toe, met Joseph het nooit teruggekom nie, amen, so ons wat paar maar seker het, amen, natuurlijk gaan nie, amen, om te gaan uitvind, is dat een oop deur vir ons in die week, of wat ook al daar is, amen, by die leeshuis, amen, sondag, amen, dinsdag aand, amen, kom ons by mekaar, amen, bebid aand, amen, die wat kan aan 7de land, maar kon sê, die wat op Tampolo Tuesday, amen, Tampolo Papezo, amen, so het kom aan by, oman by mekaar, waar die lichaam, waar hy kindje verloren, dinsdag aand, amen, kom ons aan by mekaar, amen, en ek denk dat ek stel vir ook deur gevraag op woensdag aan, kom ons aan seker stel met mekaar woensdag aan, so dinsdag aan kom ons met mekaar laat 7de land, amen, daar weet jy by en om aan die kind verloren, en woensdag aan kom ons seker stel met mekaar, amen, dan die jeugd, om vrijdag aan by mekaar, amen, kom ons stuur onze kinders, amen, zodat hulle kan stemmig kan wees, amen, sy Sharon was alleen, amen, sy die alle jong mense hier gewees,
So kom ons kom op jong mense, amen, om te oefen, amen, vir die 13e, glo ons, amen, ons wil saak daar rug, amen, ons wil niet wees, dispatch wees, amen, hulle die saak opbrug, ons wil die saak op, amen, Poisons Park, en so aan, amen, ons kan die saak, amen, kan hoer in Willemstown, maar die Here, amen, die redelijk sê. Kom ons staan vanoggend, amen, vir die meester, amen, vir die Sterker, amen, die Here gaan ons sê. Kom ons bid, amen, kom ons bid, die hertigste, reg op die 30ste, amen, die jong mense gaan net na kerk vir my gauw nably, amen, en oma en sy bestel, sy Janiele, gaan 'n dag reël wat hulle gaan by mekaar kom, amen, dat ons net kan reël, amen, soos dat die maar die hertigste, die verloving van Samuel en Sister Ruth en, dat ons die kerk die drukking doen en allerlei goeders doen, so onmiddellik en hy dag vir hulle iets om te praat, maar ek wil gauw die jeug na die dienst doen, amen, dat ons dit gewoon met iets uitsort, amen, in voorbereiding vir die verloving van Sister Ruth en Ruth Samuel, die 30ste, einde van die maand, dit die 12de gewees, maar omdat ons 10 toe van die 13e, tot het einde van die maand, amen, ek weet nie hoekom hulle op 'n Sondag verloop raak nie, amen, hulle wil graag op 'n Sondag het doen, so einde van July. Einde van July, so genoeg tyd, die wat wil iets doen vir Sister en wat ik moet zijn naam, chair covers, chair bags en alles moet ik Julian moet ook horen wat die outfit van die engagement, amen, dat we kunnen dus outfits recht krijgen, amen, voor die verloving van Samuel en Sister Ruth. Mag die Heer redelijk zien, kom we staan voor de apostel dan verwelkom, en we gaan aan de dien, waar die Heer vanochtend op zijn hart geleid, en voor de Heer gaan we zien en we zoals kom ons daar niet samen in het naam van de Heer. En dat zo gaan in de naam van de Heer. In de naam van de Heer. Al aan het opdrang, biddend. En de Heer zal ons lezen. I